bamwe umbatahira ofisi y'umujyoshera w'ihanga ahabwashema babine bihandiko birikworeka enshonga mukaga ahabwenje nibetombiture kitongere cy'ibyobururu aharimo kubiha aharukarara tabaha appointment letters obutahurira maraka gabo hamwe n'ebindi ebagerekere nguzi na n'ebindi bikora bambyo kutugira ngo tutarisitede na nebero bina turakore ngustiro nabwe mbaza ko so muntu umwe kubanyongikaho Kenyan Police Constable no yabena issuing out ballot papers and which was not meant for him wakaryo was security purpose in case of any insight of violence. Anything komecho korete echo akubata at this time nyonko zere mirundi ebiro konkane ndia nyina assurance ya one time akuba nyine appointment letter yakabiri tukabuza parish supervisor katujyangu nawe tubaza umuhereza abantu bashobora kuba yemerezibwe baheza kuteza akaruru ka mukuru w'ihanga ahatari inshonga yona obari kugezaho kubuza batyo bakama babo bakabarebesa akatanta kerisho kamwe kabwa president kutabeturyaho karwa kabika kurata batera masimu turakwe ntuzikora binamushanzu abinamushanzu twacera twazayo kwicere bajya kuzabe samushanzu batugama turakore twatwate mu transport yitu burchumwe chona twayihire na man gitu kazwagumize munakora kandi nabone PA hatcencerwa EC bo bakoze secretary ya kugira ngo nankakore undisha atakora ugwakora iryari ugwatakora cyo twenda kumenya babire nka polling station yitu abantu avaye batireho kubanga bayembatekaho ba PS bana hati ahamuheru itito batuzvera ngo tutakora bareta bahandi bakuretera umuntu wundizo itito waho wenyine PA waho bakuzubira gukora ngo utakora hatoreye bareta hundizo abandi abagambaho na tayari West TV bashobora kugutara umuntu rwo kubanza okuteza bururu bakabanyaga ico muhezo RDC yashobora kwa murundogu zirkwija kubaho nabwo kabazengba kusasoranga isi konke ibintu kuba tuvugutanise akiza RDC yabaro sente zo tukazifuna kanso mu ngaro bakazitwereza kandi zakenzera byo mu AC naibanda nambarara turebe icyabireho iziti jeno ninga kirishe mahungu so nimbasha bangu mube patient kandi mu trusting a system ntitwaza following up twagezaho kurondora ukuri byo buro muri shema ahasumu ashobora kwenshongejo atine cyara kujimanyaho kandi naisha kwatanza na RDC rwa mukaga bahurire okwetombwitwa kwabo okay amakuru gasha kwa Gerard Tugume awatari West muri shema It was Rushozi. Why do you get people from Kabwe to work from Rushozi? Mugacha chiri chichi.